Negara kita Indonesia menyambut gembira dan hangat kedatangan yang teramat mulia Bapak Suci Paus Fransiskus, dan saya mendengar ini adalah penerbangan terpanjang yang Sri Paus lakukan. Terima kasih Bapak Suci telah bersedia memenuhi undangan kami untuk mengunjungi Indonesia.
Excellencies, ladies and gentlemen, please rise for the arrival of the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo, His Holiness Pope Francis, and the Vice President of the Republic of Indonesia, Professor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Elected President, His Excellency Mr. Prabowo Subianto, Excellencies, dignitaries, ambassadors, ministers, and delegates from the Republic of Indonesia and the Holy See, distinguished guests, ladies and gentlemen. Welcome to the State Palace. The apostolic visit of the Holy Father Pope Francis is highly anticipated not only by the Catholics in Indonesia, but also by the entire nation. In accordance with the theme of the visit, it is hoped that the Holy Father's visit will deepen our faith as well as strengthen the spirit of fraternity and compassion. To begin, we invite His Excellency, the President of the Republic of Indonesia, to deliver his remarks.
Indonesia mengapresiasi, sangat menghargai sikap Vatikan yang terus menyuarakan, menyerukan perdamaian di Palestina dan mendukung two-state solution. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Perang hanya akan membawa penderitaan dan kesengsaraan masyarakat kecil. Oleh sebab itu, marilah kita rayakan perbedaan yang kita miliki. Marilah kita saling menerima dan memperkuat toleransi untuk mewujudkan perdamaian, untuk mewujudkan dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Dio benedica l'Indonesia con la pace per un futuro ricco di speranza. Dio benedica tutti voi.